Zvali ih kako hoćemo, ali ovo su stanovi beneficirane cene koje je ispod tržišne, a razliku u ceni ne plaća gradska stambena agencija, bez obzira čiji je novac i da li je ona deo budžetskog sistema. To plaćaju građani Srbije i građani Niša. Imamo akt koji se time bavi, koji kaže šta znači socijalno stanovanje. Dakle, njen zet se prijavio za takozvano socijalno stanovanje i stan koji treba da se obezbedi ljudima koji nemaju mogućnosti da kupe stan po tržišnoj ceni. Da bismo o tome mogli da cenimo, mi moramo da znamo koliko je imovina Sotirovskih, ne znamo, a sigurno vredi da pritom ne ulazi ni u imovinu Soko Banje, ni u imovinu Niša, to je na privatna imovina, ali ona ima obavezu da javno prikaže tu imovinu, pogotovo ukoliko njen srodnik učestvuje na javnom konkursu. Kažete mi sada, za kraj, kako tumačite izjavu da će gradonačelnica prijavila sve ovo Agenciji za borbu protiv korupcije, pa da će stvarno sa preporukom sve ono ponašati? Zašto prvo nije podnela taj zahtev ranije i što sada se prijavila? Upravo zbog toga mi danas tražimo odavde, iako ovo jeste ironična akcija, situacija nije smešna. Znate, kada prestolonaslednik Srbije, odnosno kralj srpski, pozove svoje sinove u borbu za u Prvom svetskom ratu, to izaziva divljenje, jer ti ljudi to nisu morali da rade. Ali kada zet gradonačelnice učestvuje na javnom konkursu, a nije smeo, to izaziva odvratnost. Tako da pozivanje na Agenciju za sprečavanje korupcije sada, kada je post-festum, kada je on već konkurisao, kada komisija koja je svakako pod njenim uticajem, jer nema objave gradske stambene agencije da nije njena slika i nema objave u medijima gde ona ne komentariše da je ovaj grad izgradio stanove i da praktično mi dugujemo njoj za te stanove, a ne da su plaćene parama građana. Dakle, to je nešto što je nemoralno i ne samo to dužno osim Agencije za sprečavanje korupcije. Ona je to uradila post-festum, morala je ranije, a ne samo to. I da ne dobije zaodrad ovakvih dela i da se sin povuče. Šteta je način. Ona je svoj siledžijski odnos prema interesima građana Niša već dokazala. Tako da, osim toga, Agencija za sprečavanje korupcije je mnogo odluka donela do danas. Oni gledaju da otvore njihovi gledalci sajt agencije. Ima tamo mnogo i poznatijih političara i javnih funkcionera od Dragana Sotirovskog kojima je izrečena mera zabrane bavljenja javnom funkcijom. I to je preporuka, nije obavezna imperativna norma. Tako da će se i ona tako ponašati. Hvala vam.